Perezida wa Amerika Donald Trump yitabiriye igikorwa cyahurije hamwe abashoramari n'abayobozi b'ibigo by'ikoranabuhanga mu mujyi wa Miami wo muri leta ya Florida. Uku guhura kw'aba biganjemo abaherwe bo hirya no hino kwateguwe n'ikigega cy'imari cya Arabia Saudite ejo kuwa gatatu. Umuherwe akaba na nyir'uruganda rukora imodoka z'amashanyarazi Elon Musk nawe yari ahari. Abandi bari bahari na ambasaderi wa Arabia Saudite muri Amerika, umwamikazi Rima, umukwe wa Trump Jared Kushner, perezida wa FIFA Gianni Infantino, n'uwahoze ari umuyobozi mukuru wa Google Eric Schmidt, hamwe n'abandi benshi. Perezida Trump yabwiye abari ati mu gihe cyose uzashora imari muri Amerika, wubaka muri Amerika, ugatanga akazi ku banyamerika, ibyo bivuze ko nzakurwanirira. Trump arashaka ko Arabia Saudite yongera ishoramari muri Amerika. Mu kwezi kwa mbere, Mohammed bin Salman, igikomangoma cyo muri Arabia Saudite, yabwiye Trump ko ubwami bwaho bwifuza gushora miliyari 600 z'amadolari y'Amerika mu bikorwa by'ishoramari no kwagura ubucuruzi mu gihe cy'imyaka 4. Ibi nibyo Perezida Trump ashingiraho avuga ko mu gihe cya vuba Amerika izaba ifite ubukungu bwa mbere butigeze bubaho mu mateka y'isi. Umunsi umwe vuba cyane igihugu cyacu kizaba gifite ubukungu bukomeye cyane kurusha ubundi bwose mu mateka y'isi, kubera ko twongeye kugira perezida ushyira Amerika imbere, kandi natwe dushyira Amerika imbere. Kandi namwe niko mwari mukwiye kubigenza, gushyira igihugu cyanyu imbere. Ariko uko byagenda kose Amerika igomba kuza ku isonga. Mu gihe ibyo bizaba bibaye, kandi ni vuba cyane, noneho tuzatangira gufasha n'ibindi bihugu. Mbwira abayobozi na bamwe bari muri iki cyumba ubu ngubu ko bagomba gushyira ibihugu byabo imbere, yaba Arabia Saudite cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose. Shyira igihugu cyawe imbere, bityo tuzagira byinshi dusigarana, ubundi dufashe abandi. Iki gihe Perezida Donald Trump arimo kugerageza guhangana n'ingaruka z'ibyo aherutse gutangaza muri uku kwezi kwa kabiri ko Amerika izigarurira Gaza yashegeshwe n'intambara. Trump yifuza ko abanyapalestina baba mu ntara ya Gaza bakwimukira mu bindi bihugu, Amerika ikagira Gaza iyayo, ikayiteza imbere mu bukungu, bakanayisana. Ku munsi wakurikiye ibi byatangajwe na Trump, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Arabia Saudite nayo yatangaje ko yamaganye icyo ari cyo cyose cyatuma abanyapalestina bakurwa ku butaka bwabo. Nubwo Amerika na Arabia Saudite bumvikana nk'abatumva kimwe ku bijyanye n'abanyapalestina bo mu ntara ya Gaza, ku bijyanye n'ishoramari ho nta gushidikanya ko bagaragara cyangwa bumvikana nk'abashobora gusenyera umugozi umwe mu ishoramari. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.